Senginenzele kwalula ngakubeka obala ukuthi aseneme thina enqwele ngokuthandana nomuntu oyedwa noma nomfazi oyedwa. Kuyinto nje engekho kube ngathi intombi uyiwinile. Ayifuneki le nto leyo. Insizwa ziyancoma kodwa ingcoma ngaseso ngobani saqhubha khona ukwesaba. Musu kungibhalela ngasese Nkosi yamagcokama. Ncoma ngevideo la uveza ubuso bakho. Usabani ukukhuluma la? Ungibhalelani ngasese? We-anda Ntanzi ungibhalelani uvinje ukholo lwani ngoba litifuna wena njengensizwa. Khuluma nawe Alex Mthiyane uthi wena usaba indaba yomsebenzi wakho. Umsebenzi wakho wani ngoba letifuna wena njengensizwa. King Cash khuluma ngithi uthi wena uyayiseka lento. Mavundla uthi kade uchatha iviki lonke ngoba unohlelo luseceleni. Kuvezwe ubala umfazi azi lokho. Owenizitha uthebe yiseka lento awungipha amateki lapho wekuze ngabe ngikhuluma umuntu uthini. Ngaze khulumani madoda, khulumani nonke nje umuntu yenziwa. Uthe wena usafuna ukumbhemela kahle. Umfazi kuzumchazela. Ayisekudinga umchazela umfazi. Yenza into yakho ngendlela ofuna ukwenza ngayo. Angiphathi kona mfeze emnyama uthe wena umfazi ucasula ukuthi ubuya apheka bilise. Ufisa ukuthola nomunye. Funa abantu wayenza le nto leyo. Funga abantu wayenza le nto leyo. Jumbo khulumani Ben Hlatshwayo khulumani bhuti. Uthe wenami ngumfazi oyedwa musa phela ukwesaba kubeka obala lokho. Kubeka obala lokho. Khulumani Khuzani mzani uthe wena usakha ayikho into evimba ukuthi uthola umunye umfazi ukuthi uyakha noma wakha isebenze nto wena egatsheni uthe wena usenomcimbi osabhekane nawo ngabe usumthathile omunye kuveze obala phela lapha kubonakala angithi uyesaba wena ukuthi imncinyi wena kwavela msana ubhala ngasese khuluma ngevideo la kuvele ndlandla yomkhunyovu uthe wena umfazi ubuyasuza ngithi ucasule lokho kumfazi ubuyasuze kuveze obala lokho la msana ukwesaba. Msana ukwesaba nje nginive khuluma msana ukubhala eceleni khuluma la ngithi mina nizenza ngcono kimi ngizoya ngcono bafazi ngami ngazathi mina kubheda mina aneneme ngumfazi oyedwa ngiyakwazi lokho msani ukuthi senginenzele mina kwalula ngakuveza ukubala kungani lokho nizongibhalela eceleni awashaya qha awashaya shayani khuluma ngevideo la sikubone la live.